Itu Cina betul. Deh, job card, hemso, lapin kala urut itu tangkai di kembang lagi tiga. Kalau BPL betul apa? BPL apa meaning jadi B ke dulu. Deh, itu macam ke cingkur piklo. Develop piklo pasti BPL itu masih tang macam ni. Nonton yang kan, dia pasti itu mula tu kalau atau kalau nungan malah saya tu kan boleh. Deh, cingkur piklo pasti kan lo. Tak cingkur angkat kali magalang mah nonton yang tak langsung. Lason tuman kir ke BPL tulo. Si B ko meaning ke dulu akang dai nai. B ke poverty kiduk nai. L ke line. Mana kiduk nai atu mansi labang so skin ke siki. That means our thobang ko pilo itu madar ke cingkur gelo kiduk nai. Aposi labang so skin ko mana kinang ko. Pe itu mangke di nona BJP dengan cingkur gitu sih. Develop video begini. Itu sih itu pilihan itu job tak aku nangkok loh. Itu sih hamso aku nangkok loh. Lah cingkur ang tek mah lah kali. Apema lah sono han BPL ke BPL tu mah. Bilo kuati line tu. Ini sakuri government sakuri tu loing mah so apa. Loing mah long lebu. Itu loh. Government sakuri ke doi hengi bos so bang so hengi tu loh. Akhirnya ke cingkur tang tu loh government sini. Government sini tu. Government asal sini tu latihan ke indut teacher do. Bala so adon han ke irrigation so sakuri ken do. Bang sini buat heke record lai mati. Akhirnya han ke cingkur tang tu loh. Akhirnya ke nang abulu. Ahok to hok lo. Nangli henjong sinang tu sakuri do puro ke tu lo sehem aplung bingi ma. Aplung ndelo. Long ndelo nali mi thang skin ko amu hen ni ko lo. Lasu pinya ni enta ili tuma akhe ke laso hem so phang pinya de karplung. Laso karplung along si la BJP dengan advantage sang tuan. Nang tum BJP lang bunte kan tuan bunte. Tapi kalau soal tu betul lah. Kiduk kena kiduk naik kan. Itu cingkur Allah macam tu punji macam cingkur Allah. Jadi kan nilam bulu beri. Kiduk naik tu pangsi. Lagi kiduk loh. Kiduk mana aber tu pangsi lah bang sos skin gitu. Sebenarnya bang hang. Ini umur sini tu kita cara kita long develop all over kita. Las coba mah hok lah nanti. Coba lu berapa? Karena cong quick elang. Oh sar development lo betul betul ho. Pinian ini jengke job kerja pelungar lang dia lah. Development ang teknologi apa? Itu dah ajuan saya tak. Karena kan. Oh sar itu mau karbelo develop all over sekali kita. Enten itu pinian ni antara hemso fan lo sekarang pelung nombor lagi. Lah ke develop ang teknologi apa? Ajuan tak. Nang pusiron kalau tidak mau kami talent hen anak kita ni cekeng kun simpan hari hen cara ni pintu tu ah lahar marah tentang hen teknologi ni kalau itu non du election or check di rantai election itu ada election tu no MP election tu no apa mungkin election tu no itu bikin keren teknologi keren betul dia bikin kelang select pulang kali lu deh tapi itu update kita raya fancy di barang yang top lu Athema lanon BJP तुमके एपीएससी BJP तुमके थाक दो मत लो एपीएससी सरकार बांग्लो पोलो दंते हाला BJP लोग के दो आकार बिया तुमन तानंग गई लापो Athema सारा में थांग मसी पिदाक लो नीलु तुम सरकार के बांग्लो पोलो दंते एपीएससी सरकार के बांग्लो पोलो दंते ला साकुरी की पिदा ने तुमके अमेन लेके लाइन गली akursi ke lain. Inti perlu teh sakuri itu lo. Terang pada sakuri itu lo. Ronghang pada sakuri itu lo. Cokro party berketan. Das berketan. Di sakuri itu lo. Tapi sarang mutang masih kan menjual kan cuma tembek pun. Nasi lah pasal sarkar lo si, lah pasal parti lo si itu nanti. Jongsi, domali itu. Jongsi. Itu mah sarkar hedi. Itu masuk kerja yang sedang be. Nanti tu mathanok, mangkat duk ke dak kita tahu nama anak anak isawang pun ini juga nak. Itu hemprek yang nama budi. Hemprek yang nama budi kadu beda. Hemprek nang beji putih itu sosial sarkar bangkit nang tu. Lagi sarkar lama lagi. Hemprek nang beji pulang teh itu sosial sarkar bangkit nang po. Hemprek nang ni pulang ke BJP yang terhai dia nak. Kasi kacung white itu long sudah lagi. Lasina inur single vote tadi, now itu inur a vote ni. Salah bang so election kijok lah tu abu terai dia.
lado teknik na mungkin lagi nang inu bed of wood pen a job karbiang long hentrek bantak inu nang ipak bed a butara di mana di nang lihem karbiang long hentrek hancur det inu don tan long gala po attack yang mat limbu madri lu kan kurungang bila long kurungang ke itu lah anak cak tinggi nang tum di korong seperti kita tang tum angkat sini po kita delang punya tolong ini tak kita tang tum angkat tum sini po di korong seperti dud loge ini tum rong pirong dia kumlin tolong itu labang so kumlin ke tek long mana po di tum ini sampai kali makala labang so kumlin ke tek long mana po di tum sini ke tek yes itu mak kaitan nok itu ini ke tek bang ini tarong gitu kalau bang so rong parkirong dia kumlin nang itu tolong itu tangkang elu heng kun dalu ke kuliran no hang la ke ching honang theke ma eklan MP horan sing be la ke ching honang theke ma rong parkirong dia kumlin heng kun bang te nang la thano am parke mona so adolong kim thor kedi hala aber hinar bangke kupilo parke batam bangke rong parkirong dia kumlin pen hala samsung sing tiap kumlin he targa te samsung sing tige district council wan pek bang no duka ve har ka chisong dim hura dam itu di kurong sepilong am parke rong la samsung sing tiap kumlin aber bigok lo flyover sang song bigok lo inke mulit ka ang song chana mati ar mane BJP RSS ni tikma karwa bangke nang tumanok beheng tum theng thun lo Istimewa ke, kalau ini mungkin tu nak tak rumsi dulu, kami. Nak berbuji lo berapa? Lu kan kami kia. Ini ani kumane kumlin, aku munya aku yang berdi juga long mana tu, cek long lagi. Bang kepang tu he. Kali makalah. Tapi cuma kumlin apa ni cuma nok be, hanya kumlin ke. Terus song sing tinggal mana nanti mesti tamu dari hak acara pun lo di mana tu. Nanti makin parun, har makin parun. Jadi ini hok di kantor. Kelang rap kali makalah. Lakin lagi, kan dia tap lagi. Yang tu dalam non tek long pula lagi. Kesorok sakan dulu, awak lam. Tangke lah MP horen sing be, berapa hang tu. Kena makam mesian pergi tu rumah. Lasila tum, ko son sila rong par pirong biak kumlin ke palang no. Lason top si na itu karbiak anglong pana palang no je bagi isi ang tek ng paklang. Lasikar biang arado an labang solam kinisi, itu ke bang hut, digital terem teknologi.